السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناو خدای رحمان و رحیم. تماشاوان عزیز به برنامه هندک و رندک ام پیشبری ونه. جبو سبه عجله نکه بله جارک ججاران رحمه لده و باوه تماشوان و حاضران دبه روک زلامک هبو اف زلام همبری ملک و مال و خزینه پادشاه هسپکوی هبو پادشاه دل خود دبیجاند وی براستی وی پادشاهی همبری وی هسپا اصیل خزینه خود تکلیفی وی زلامی کربو گندی دی به وقت اف تکلیف له هات کرن و وی مروی اف تکلیف پادشاه و گران جیر و هات بیجن تچ زلامه کی به فکری به عقلی پادشاه خزینه دیده ته هسپکیناده زلام دی سکنه جوان دی جباس به عجله نکن دبه دمک تیده چه حسب ونداد به دبه گندی تینه جم زلم و جر دبجن چخواره نا فکری منه حسب جی چو خزینه جی چو تا وندا کر تا هر دو جی وندا کر زلام دیسا سکنه حبکی دی فکره سر جبر خوراد که و دبه جبو سبه عجله نکن گندی دو خود دبر خود دشتغلن و دچن مالا خوا پشتی هفتک در باست به هسپا زلام بدگره گند پیرجی کریکی هسپ اصیل پیرته گند دبه گندی تین جم زلام دیس عجلت کن دبه خوزی بدلیته هسپک بو کریک گشی اصیل ای راستی ای باشتی ای گزانتی ای عقلمندی دبه زلام سر خوا برد برخوا حبکی دی فکر سر خورات که و دبه جباس به عجله نکن گندی دیسا دبر خوا دشتغلن دبه ام چی جرد بجن لحسابوی نای دمک تید چه وقتا کرکه زلام وان هسپا وان داته جهسپه دکوه نگوی دشکه کروی وکی دیجی تننه گندی دیسا عجلت کن تین جم زلام خلیلی سرته دبین کرکی تبو تهس ندا پادشاه خزینه بس تو زارو که تبی نسلاته بو تندایه با کرجش کچ هسبه نکش کس زلام دیسا سر خو رات کش برخوا دبی جبوس به عجله نکن گندی دیسا حنه که خو پید کن و دشن مالا خو زیده وقت سر و مسئله ناره و حربك نقبة دولة في دولتي ودولتك دتش دبه پادشاه فرمانه که دنویسینه هر چی کسی گو دست ویچک دگره دسینه ارتش دسینه اردیه یکی بتنه جوی گندی ناستینه جخورتا وی کرکیه هانی ناستینه گندی دی ساتن جم دبه خوزیامه بدلیته ای مزارو که مهن حربه بمرین ایتا المال الجم تبه دیسا زلام دبه جبوس به عجله نکن اف مسلوک خوش جیام بدرسا دبه گش تماشاوان عزیز کامل نرم به جوه مسئله امش خوره چه شیرتا درخن بله براستی جیان امتحانه امتحان گلک تشتاد دخوا و دشیره و شار و واته دجیان ده حقیقت من جن و انسان خلقان دیه انجخ جبو گوجمر عبدتیه بکن دایه روشا جیان چوابه بلا به غایه و آرمانج اف حقیقته هر تشت گر هر وره لدور به حقیقته خلقه واته و جیان گاشتنا جیان اف حقیقته دم بوری دیروکه ده جیان گاشتنه
jiyanên li dor vê gaye û armancê bûne min-minîk. Yani kesên bi ser ketine, kesên dilê wan bişahîne, ev gaya îlahî ji xwe kirine armanc û li dora vê gayê weka min-minîka li dora agir çûne hatine, wan jî ji xwe re kirine derd, kirine êş û xwe jê re kirine feda, xwe ji vê gayê û armancê re feda kirine, xweşewîtan dine, ew bi ser ketine. Li dinya û axretê ê bextewar bûne ew. Jiyan rêkîkî got ji dayîkbûnê dest pê kiriye û bi mirinê dawî dibe. Dilên di vê rêyê li gor vê zanebûnê tê nexşandin bi av dibe. Di vê rêyê de dema jiyanê de gelek tişta de mirov nezane. Zanîna bê çi çewa bibe qet ne erzane. Yani hikmet nexuyaye ji her kesî ve û zanebûna vêna ne bela şû erzane. Hakim û qadir Xweda ye. Jîn û jiyan, gerdûn û dem bo navê wî hêja ye. Bi xwestin û teqdîra wî giha ye. Li mirov dikeve xebat diber armanc û doza Xweda da. Him sebr û sebat heta Xweda firset da. Bawermend, aqilmend her an û hîn ji Xweda re bend zane, ji Xweda re ji bo ku îbadetê bikin firset gerek zanibe. û divê xwe bispêre Xweda bi benê Xweda bike. Ma xwe ne hewce bûn ji mer hemd û şikr û sena. Me bê par neke ji bawerî emel û exlaq Rebbena. Piştî girtina derîkî li me veke derîkî bixêrtir. Her rojê me ji rojên çûnî bike xêrtir. Maldariya dila ji qenaet me neke bêpar bide zanî bi me gelê me got şeytanên îns û cinnên û maldariya heram bêexlaqî û bêoliyê dijmin û neyar. Maldariya dila ji qenaet me neke bêpar bide zanî bi me û gelê me got şeytanên îns û cinn û maldariya heram bêexlaqî û bêolî dijmin û neyarê me zine. Denhat xatirê we şeva we mayî xweş. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.